no ga TBT rekega muno hato metugo tuthia twatuika extinct and you know I look around a lot. Yes. Ni no tsato maundu tumwe ni tatwanyihanyihire. Yes. Taru heka mutugo akora hona ciana tene na thiko ici ti muno ta tene. Yes. Yes. Gakuo gakiara. Oh, well, gutitiete kaundu kau gatitiete no ti it's not as common. Yes. Tene no akora mundu evae na kiara kile ke riu twana tunene. Yes. Na ni riu ri kwa ndu riu nao makone makuhia ni aciari matiendaga undu ucio noigua wa guthwe heria kiara kanua riu wakora riu ni undu wa kugirwo muno ri riu urakionga ukahumbira na guoko ukonge weciria no ndio mundu efoka na fae. Well, there are many theories. Yes. Wendo mau mwana ucio ndongire kuigana na mwene mogete we no tene ciana ni ciongaga we tene ciana ni ciongaga nginya cie na thari. Yes. We mwana wa macukuru anete mami wao stool amikarira kathi na nginya na boy shodo le meke waguo muno umuthi ri kimande mungaro ri wa maji hau ri ne good. Yes. Unu akora ri mongaga kiara no ndu cio nigetha uthire wega ri waruwa wona guo hakue mwaka ukaruwo cukuru ukaruwo mucie. Yes. Ne bara wakoraga riu kiara ri igatofukio firifiri ne nigetha utithio. Yes. Na kwetu no addiction iyo ya mare magapiu wakora riu ni arakionga kina firifiri iyo aika Yes. And you know it was not a very good picture. Tondu muno wonga kiara kiu ne kweheria ka anxiety kari ho. Yes. Kwari kuonga ciara icio na kuria riu ndwara he andu mari ya ndwara ru akinyanginya hatire kindu ukenja akingire ngadirio gathina kau nginyagio muthi uyu akaria na watu kari wiritu ria mari ya ndwara oguo ri they are very innocent. Ari kau by the way. No, they were very innocent. No ne thoni. Yes. Mora thoni na kuria ki twara ukamura siro ekaga kaga iziro ida wona gaire tukareka ugo by the way. Ai ziko ici nei moda. Ai tene ikare ya mso wakora mwezu no arari acia ngiko ici they will give you a straight face. Kwe wakora nginya kiara kiuge kohuo nginya ta elastoplasty tikiguthe ndando araria ajonora akeria kana yari loneliness jamenya niki kiugia faitagwo na tondu thiko ici common mo ona ciana ciongaga kiara cie nini muno by the time they are walking they are done kana gikinya miaka 5 akiuma na thari uguo ni hereire kana acungireire uguo kaigua ni katia ni kira no tene no kora mwekira 4 5 haria mundu urastragu kaigua tumetoka mbali adro wakidore kwa mdomo uroga kiara niki karekia aikaraga uguo ndio kaundu kau ni subconscious aikaraga uguo kaigua riu atega haini uru-ini o ringi firifiri gekirwo kio gitagwo what do you call this thing aloe vera mugwanugu iyo yes nduru piu ura gichunire nginya adiru nakio no rucio ndambiriria riu gicokia ringi it's wakuri andu arari muno ayo tuiretu and a few boys ararire tu ara tudinde ni ndugutari na toys kana and for some ironic reason I don't understand andu aria mari atwara tuuri ni mari yo gikirathi. That is for sure. Yes. No giki gia kuonga we ni giatwaranaga na utheci wai amo gakiara mabuku matiokaga wega no hinyogia kurire ati gichupi kironga kiara na niwe ne kwale stigma joru muno waiguaga andu marakurifa atiriri
Nige konyo kiao kiria kionga Ciara. Gwetwo kiongi. No, people had the stigma. I tell you, those days. Konyo kiao gitiria tia kionga Ciara. Na by the way koragwo Ciara ni kinyihaga. Ne kianyiha by the way literally. Ona mwarora gwoko no Ciara kiuri. Na kuonga rurime. Remember that one, people still do that. No Ciara. Kwi monga Ciara miaka. Nginya riria atigire na mutiamenyire. Na hena angiginyagio na taru ihe ukakora nginya kihe kinene riu athie riu gukirua. Egutiga rua. Imagine. Na ne kayo ru pia pressure je watega ini uruguo one ona kirikana bici yake muririkana oguo oga kwi maka oginya ndawa ihoeta uriri ihoya hana tatu etagwo GV yarikana oya papo yes GV kwaja wenda kihuti ogia hakirwo iromori ni uguo kironda yari ndawa njega muno ya kironda wahana mundu wa guthwo kindu gitagwo tatu ndeumaga Riu Ciara kiakirwo GV kia papu yo pio na bado mundu no arangenganga nayo yes ona kwe mohagwo pio riu guko guothe no muno moha kuria matarahuthi kwa left muno makiri ona muno dia Ciara tutabia fani matigithukagia kuonga Ciara kiu makiria arikia kuria Acoka hari dessert. Tata twerwo agikorwo athuri aria mogire muno miaka meingi kana ni mogire Ciara ati ni wamenyota twikirire imukonde ndetweyo tafadhali no moga Ciara because it's not very common. Yes, it is there but very rare. Gwiciria hena maundu mangiona ta guthuguma he andu moire ihinda rinene muno mangigatiga guthuguma. Yes, kaigwa mundu E5 E6 E7 no ara terekereria no gwiciria horo ucio wakuga Ciara ni watwanaga na riri ka deficiency kawagi keho kuna tumadini haikuaga to cia thiko ino riu tu mutumio handa ni aheagwo the supplements. Yes riu mwana ucio gikionga Ciara ndangihota guoga uhekeria he calcium twethaga calcium yaende yatumia mwanda mari ati kwa hivyo kuna yale madini tuliokosa wakati kule kuna ukosefu hayo madini na niwe nimeona andwara ni cire jigua andwara cienyewe ni madini yenyewe na nikiona nginya tunuona atwana rimwe ni karo ya kamutiguo gakaria literally oguo kanona ugekinya na Cyprus wekinya is neither here nor there no nuona ngimona ni yale kamutie kakaria I don't know calcium.